voine march ni somni pathum kumsang ni somni pali inrini ani a in zawain chibaile vekule Assembly Speaker in MLA Changa ban ani lo chan tur Sawifiah turin Rasik Mohan Chakma Asiatir Assembly Speaker Pulal biak zama chuan tui chong bial tu MLA Rasik Mohan Chakma chu MLA Changa ban ani lo chan tur Sawifiah turin Asiatir Assembly Speaker hian nimin ni somni pani thlathum kumsang ni somni pali khan Rasik Mohan Chakma hi so cause notice pe in CADC MDC doimoi daveng chakma hne na tangin CADC CEM le MLA ani kop chungchangah complain don thuatar lang Assembly Speaker chuan CEM le MLA ani kopwanga dana bo chhiat thu Rasik Mohan Chakma hi tirin the Mizoram State Legislature member removal of disqualification amendment act 2006 anga MLA tanga ban ani lo chantur Sawifiah turin tir April ni som panga kumsang ni somni pali ma in Sawifiah turin ti MLA in thlan nunung bera khan Rasik Mohan Chakma hi CADC CEM ni chungin tuichong bial tangin MLA ta na thlan tlina ni a CEM le MLA ni na hi achil kop mek ani Heroin le Metman Excise and Narcotics Department END chuan nimin ni somni panhi thlathum kumsang ni somni pali le voina munhnia heroin le methamphetamine thanhem tak le anei tua pu ten man END hian nimin tlaidar thum le minute somthum panga khan ra siveng lunglei bula heroin gram zanhi somnga pani point paruk panga bial le anei tu nia pu Jiarul Hagi kumsomni paruk son of Nur Hussein Chan Mari Tarapur Karimganj district Assam tona ra siveng lungleya khosamek nia inchal chu anmana heroin te hi Myanmar atanga lak lunglei le ache vela shaltum mek lai ani tukin jing dar thum le minute somnga khan END bulfexol le sesi khoinkara methamphetamine kg som point pakhat bial tablet noi khat sang khat le anei tu nia pumi pani kela la kumsomli pali son of Vanal Rona Bairabi le rolo puya kumsom thum pani son of Lal Enga Bairabi kolasi veve nia insalte chon mana ruilo purna ta na anman Mahindra XUV 500 car MZ01 Z4299 train sak anni heng methamphetamine te hi sarkar pona heng methamphetamine te hi state pona shal tum mek ani heroin methamphetamine wanga man te hi the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 klo chanin thubai siam sak anni a kota shwai ngal anni silai le amu man Assam Rifles le Țawngchhuak Police Trunk kop chuan nimin ni somni pani thlathum kumsang ni somni pali khan Myanmar mi nia inchal ne na tringin silai chi sang engemaw zat anman Țawngchhuak Police le Assam Rifles Trunk kop hian an thudon bo zuin joint operation anneya Țawngchhuak M4 assault rifle le magazine pakhat German pistol le magazine pakhat double barrel rifles pani single barrel rifles pani le 5.56 mm mu somni 9 mm mu paruk le helmet pani anman silai kol to le silai te hi Țawngchhuak Police ten kolin danangin ma an la chhun zomang BJP in Christian te nokmin ti punun moya Țawngho MPCC Vice President Pulal nun moya Țawngho chuan nimin ni somni pani thlathum kumsang ni somni pali chundar khat khan aizo press club press conference kovin BJP ten Christian te nokmin ti thua soi Pulal nun moya Țawngho chuan February ni somni paruk kumsang ni somni pali khan the Assam Healing Prevention of Evil Practice Bill the Assam Healing Prevention of Evil Practice Bill 2024 chu Assam Legislative Assembly chuan a pass to a hedan hi manani nuwa chuan ramthima rongbol tu ten chungchangah ti damna rongbol an nei thin te hi khap ani to dona ramthima kan rongbol tu ten damlo an chungchai damte ramhuai na ti boyan ti damte su he dan mangyan thremthe ani don ani ati MPCC Vice President Soidanin ti damna rongbol nei chin kan mission field ta thokte chu avoi khatna kumthum thleng lungin tan tir le cheng singa choya thremthe ani dona avoi ni na phei chuan kumnga thleng lungin tan le cheng noi khat choi tir the ani don ani kumin lok sabha election a hian central BJP sarkar le ni chuan hetiang dan hi Assam mai ni lovin BJP le an
thurual pui sorkarna state danga po an pass bezel lawang ti asoi theilo ti soin pula nun moya Țawngchhuak BJP thil tumber chu India ram hi Hindu rama siamani a chumi wang chuan keini Christian te hi nokmin ti na lian takan nia har satna po kongtin rengin min siam sak mek rengani ati Chhattisgarh state a Christian nupa chu iswa an phatsan dolo wangin Khua hnawtchhuak an ni thlani chuang an fate an mu thei to lo iswa phatsan ai chuan an Khua chhuak san an thlang zawk Chhattisgarh state a Christian nupa pakhat chu an Khua mi ten Christian an ni na phatsan turin an vawa mase an dolo wangin kalna to shelovin an Khuan chhuak sana thlani chuang an fanu pani kumsari le kumli le ka upapo an la mu thei lo an chungten an enkol ringot mai ni Gupan pal Khua hi Sukma district a omani a thlani don kalta athil thleng to khani Gupan pal Khua le a che vela Khua Christian omte chu khotlang trai tu ten an kowa Christian an ni na phaturin an bawa an theilo ni chuan an Khua hnawtchhuak an ni tur thon soya chungko som pakhate chuan Khua hnawtchhuak ai chuan Christian na phatsan mai an du wangin remna an pumpel thei aya tu Podiya miya te Țawngchhuak po midang ang bokin an kholal chuan du thlan tur pe a Christian ni na phatsan ngei du Khua ta hnawtchhuak tina zota ani chuan khoya nge ka kalang hei ka inani kumtam tak chung iswaring tu kani to ama churin chunzom zel ka du zo kani ti ina changa he thua soizo hian an khomi za chuangin aya tu Podiya miya te Țawngchhuak hi chem sheile chem te mangin an beizuya aya tu Podiya mi te nupa churam hnuaia an tlan chhe a apa kum upato takero ain sa sangbe man lo wangin ruma an kal nan thung mi puite hian aya tu Podiya mi pa maguram Podiya mi chunna takin kotan thlaka damdoina ni som paruk zeta omani police te malak na in February ni som pani khan khohote nen anin mu a mase khomi te chuan an rin na an phatsan lo chuan Khua oman rem ti lo wangin tha ngei tumin an uma ram hnuaia an biru zuya an Khua an letle chuan tha ngei en tum wangin an fanu te kum lano pangte te pani po mungam lovin thlani chuang anom ta ni aya tu Podiya mi chuan kanin le kan Khua chhuak san ngai ma se karin na phat katum lawa kan Khua a ka kele chuan min that ngei dona ka fa te ka ngai to buksi zirna po an chunzom thei to lo borakin thatlama pan lo ni chuan mundanga kain sonanga nitin kain hloang mase karin na phatsani ro ka tum lo ti ina soi Gupan pal Khua le a che vela Christian somnga borvel chu inchung mu malpo omlawa anin khom ve thina tunai ro chuan an kholal te malak na wang hian pathian biak na po a hu hovin an nei chunzom thei talawa tongtrai pui an ngai hle ni source Christian Outlook Gaza in ka he puanani theina ni wenin UNSC a resolution apulut don Gaza Strip a thlanga chung indona thleng to chu chol leilok ani theinan United States chuan United Nations Security Council UNSC a resolution apulut don he Israel e Hamas indo tran ani nuwa US in Israel che dan kal zonga ma alak voi khatna ni UNSC a hian Gaza a inka hai ponani theinan resolution lu te so US hian avito mangin alo nol china ma se tunai ro inka hai om theinan US ngei chuan resolution hi upload ve thungani resolution hi vo in hian pulutin bo thlak ngal be sei ania inka hai puang tura UNSC a resolution lu nung ber February thamin anol nu in US chuan ama putlu turnge resolution chu abuat sai ve ngala karuk chungin ka hai puana chumi chunga tang in thlengani theina na mala turin UNSC chwangen donani an resolution putlu tora chuan in ka hai puan thwai chu civil mi te himnan le chomdol nan na thata ka tho ani theya mi puite torna zia om theinan an mamo tak zeti in an zia ka US chuan Israel chu thlop thin ma se khovel ram dang te norna wangin Israel che dan ti top leilok ani theinan ma an lave don ta ni US Secretary of State Antony Blinken chuan ram dang te point an resolution chu an thlop nge be sei thua soye Russia chuan US resolution putlu tumchu ane ma tina social ve thunga Russia chuan resolution a chuan inka hai puangei tura inzia na omlo thu soin inka hai leilok puan chu angai ti hoizong ringuta inzia thuan soi UN Russia Deputy Ambassador Dmitry Polyansky chuan inka hai puangei tura norna resolution ani lo chu pomharsa anti thua soyani khovel pumit min hoisan ma se Rafa a IDF ten be puyan thak don Israel minister Israel in Gaza Strip chimlam Rafa a be pui thaka tum churam sang sang ten soi selin
kaltlang puilo turin an norenga heti la hian Israel Strategic Affairs Minister Ron Dermer chuan Hamas firfiak te ti cheturin Israel Defense Force IDF in Rafah hian be puyan thlak don thoti asoi Ron Dermer chuan khovel pumin min hoisan ma se US ne na kanin leichi na point war don ma se Rafah Hamas so kan be na tur hi kan kaltlang pui don ati Dermer hi karle lama US a zinin US ram shwai tu te akom don ani kan malak to na hi kan zo fil don hemi shi thiam lo chuan juda te thazam khoi sak an ni ti an shi thiam lo ti na ni ti in nikom oktobar ni saria Hamas and Israel an be chungchangah ron tar langa Israel chuan Hamas noi chimi chu alatum ring ti asoi ram sang sang te thuron po an ngai thlak sak zel don thauti asoya hemi rual hian Hamas noi bona chun chu tona an la chakna bial Rafah be chau chu ni ti asoi zui US baka Israel chian tharam dang point Hamas noi bo chu an du a mase an du danang chuan kar thum chunga zo turle civil mi thi na thlentir lo an du ni ati Tunaya Canada in Israel ne na ral thuam a shal thin ti topa ral thuam pe chunzom tolo tura thutlok na siam chungchang po soi chuakin anche dan hi Canada tan za na la nizel don ti in Israel in hun har saber aton meklaya Canada in aphat san chungchang hi kumtam tak chung mi puiten an la zot le dring don ani ti in a soi Indonesia Rohingya ral tan somruk pakwa Țawngchhuak Indonesia AC province tuipuya Rohingya ral tlan za somnga vel chuan na long ache swala Contrast AC Commission for Missing Persons and Victims of Violence chuan longchet swalna telmi somruk pakwa Țawngchhuak anni thuan tarlang longchet swalna mun hi AC thlanglam Kuala Bubon tuipui kamatanga kilometer som panhia hlani a longchet swal chan hi shiat niloma se Bangladesh atanga Rohingya ral tlanten an manchin longte hi thinghlui to takatanga tuk chopani chinwangin longpilna chan si ațang big nia ngayani longchet swal nu hian aisine sangha mantu te chuan meiche pali le mi pa pani an chan thu soin heng mi paruk te hi UN Refugee Agency UNHCR Palai Faisal Rahman chuan komin mi thanem tak tuya hian an tlan nia an soi thu tarlang Indonesia National Search and Rescue Agency chuan tuitla te chan le zong tur hian long an tir ngala mase longpil na mun takhi sha ta har to thu soyani longche swalna thiza thi chiang taka sha theini lawa longa hian mi za somnga vel an chuang nia sha ta ni a mi somruk pakwa dama chan chwa zinga hian mi pa somli pani meichha som pariat le no pang pakwa an tel ani ED in Delhi CM Arvind Kejriwal and man Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal chu ningani zan Khan Enforcement Directorate ED swan Delhi Excise Policy thu boy kai noya an mana Arvind Kejriwal hi India Ram Chief Minister nilai man masak berani Kejriwal hi ED han voi engamoza thuzo fya turain lan turinan kawa ED kauna hian voi khatma in lan lawa ningani Khan ti luina man ani launan Delhi High Court a ven himna adila hei High Court hian hol sakin ED hian ningani zan ve Khan aina kalchilin thon zot fia darkar ni ze thuzo fian in huwa an manzui tani ED hian Kejriwal hi nimin ve Khan special court a shwain achung thu hi ngai tuani a special court ne na hian voi tam tak in lan tura an chia tirna azom lawanga dan zom lawa puin ni som chung kol chun zom an dilani kumsang ni somni pakhata changa kumsang ni somni pani chunga Delhi a Jordan chungchangah ruwa manna siama Aam Aadmi Party AAP shwai to Arvind Kejriwal hi poisa cheprel le ei ruk nine nam noya rin helani manani mahya ni kuma AAP shwai to te zingami mani sisodia le Sanjay Singh te chu ED hian an lo man to bokani ED hian Delhi Excise Policy kai noya hian mi som paruk zet man to in poisa le thil dang cheng vai bel cheza somni priya thu an sheng mek boka Delhi Excise Policy hi November ni som pasari kumsang ni somni Khan Delhi a AAP sarkar chuan mangtanin ama a sarkar in zuzor akal pui chu memal le sumdong ne na license pichhuakin Delhi a Jordan phung thlakani hetianga Jordan phung le license pek chwa chungchanga hian kumsang ni somni pania Delhi Excise Policy reporta Delhi Chief Secretary chuan dan bo chiana omnia tarlangin hei Lieutenant Governor VK Saxena chuan Central Bureau of Investigation CBI chui turin thua chua AAP sarkar hian he policy hi nuk dok le ma se CBI hian AAP shwai to engamo zat laka thubain ziak luta CBI in an chui mek line poisa cheprel omnia soin ED hi ain rol vele tani Ep to party ten BJP and dem
Arvind Kejriwal man ani chungchangah hian AAP hruai tu le Delhi Cabinet Minister Atei chuan Kejriwal chu Chief Minister alani chunzom ri tur thule atul chuan tani na tanga ro arel tur thua soya Atei hian an party hruai tu man ani na sut ani theinan AAP in Supreme Court a an thlen to thua soibok state chungchangah AAP hruai tu te chuan an party national convener chu an thlop tlat thon soiloma ep tu party chungchang te point Delhi Chief Minister thlawang hauna le BJP be na tongkam an nei ngala Kejriwal a thlop na lantir tu te zinga hian state chungchangah ep tu party te an kim hlia Kerala chuan CPIM le Congress in Nor an huai hot bok Jammu and Kashmir National Conference hruai tu Omar Abdullah chuan tani na tanga Chief Minister ani chunzom ani chuan BJP in remchanga la in Delhi chu president's rule ada me la thua soye AAP in kumsang ni somni pali Lok Sabha in Thanatana atho pui INDIA point thu chwa siamin ED in Care Arvind Kejriwal an man chu andem thole Kejriwal an thlop thon soya BJP chuan ep tu party te chu ti chaklawa an thu nei na manga in thanlo omle tura chak an tum thuan tarlang state changchanga ep tu party hruai tu te point BJP chu in thanlo om tura chaklo wanga an man ro nei ang manga party dang te beya an pu bokani AAP in Nor an huai hot AAP chuan ngani zana Arvind Kejriwal man ani wanghian zanlaya press conference Kovin Kejriwal man andem na le dodal na lantirna Nor an huai hot tur thuhian puanga nimin khan state changchanga BJP le ED office kota pungkhomin AAP chuan lung oilo nan lantirani Delhi assembly thut khom nimina nei tura ruwa man po Kejriwal man ani wanghian march ni somni pasaria sonani thuan puang zuibok party hruai tu hian state changchanga an party te chu anomna state cheu BJP office kota pungkhom turin an chia tira Delhi a po AAP lung oilo na lantirna wanghian venhim na ti chani nimin ve khan Delhi a ITO metro station chu jing daria ta changa tlaida rukleng kharani a BJP le ED office pan na kongjong po kharvek ani thu traffic thonei tu te chuan an tarlang Delhi a lung oilo na lantira punkhom na hian AAP hruai tu Atei le Saurabh Barat Watch te chuan nimin khan man an nibok ani Aikal Dr. Lal chuan oma to chong Sarkar nu thok chuan leave ala theya chu danin a phal thlapani earn leave an ti hi ni zathum thleng a khol khom thenge hi a earn leave ni lo commute leave omboka casual leave ala omle bok leave dang reng lakrem chan la hona po extraordinary leave hi lak the ni bok mase leave sarkar na thok zong in apumin an nei kim kher lawa earn leave ni zathum khol tur chuan kumsom tal tho photanga ya zertir tu tan bi kyan earn leave an nei tlem wangin khol tam a har viau thung hetianga leave nei reng chung hian Aikal kanlana salhemaya achan changchanga oma anin soi thiam theu mai ni na lang leave le Aikal hian in zomna nei mi lawa ang hle ni engwanga Aikal hi hluar ta viau nge ni damlo na wanga na thok theilo an oma leave la zel tura leave nei to silo an ni mai the an leave le commute leave mangzo to an niang extraordinary leave an la chia lo ni mai thea khongai na wangin leave la lovin Aikal an lak tir ni mai the tun ma chang to khan sum don du a Aikal la thin anom ni na langa office lama thok puite ha turemo anmit mei veng inti deu si state pona jin chu abung ro chok lu du si te khan Aikal la in an sum dong ani ome thok pelo shim Aikal la lo chan veringa thil dang ti anom theibok aizol pon lama om pelo Aikal la hi an tam hle ni na langa bang phal si lo anda na huna om pe si lo khan Aikal an la tamai ni mithen kha chuan aizol pon lama om pe lo te hi thiaman chantir ti tlatmaya tunlai ma son na chi sang muwa mang ve du tan chuan thingthlanga om a hu phor om zia an soya aizol pona om du lo chuan sarkar na chu tholo lo mai om ania aizol pona om du si lo bang du bok si lo te hian thingtlang mi min musit hle ti lo rual ani lo heng zong ro bul chu sarkar le sarkar na kan thir dan hi ni ome sarkar hi kanta angin kan en chia lo tute mota afing le remshia piangin athawan so theini in kan thlir deu reu thlatmaya chutiang choni wangin sarkarin dana nei te po ben theini in kan ngai thlatani corruption hian Aikal ati hluar ngei narin om mishing hi ama adik lo chuan dan noya ahwai sin theilo officer lian lemhle tak chuan anwai mi te khada nangin enkol ngam hau lawang in dailo chuan lama Aikal la anom bokni na langa hei zirchiana thalhe ang
hospital nurse thokte hi anin dai lo lia nurse pakhatin khum a enkol thei za turing zat nge chumi mil chuan nurse kan nem ti te hi en fianga ya kan nei phak lo ni chuan eng wanga nei lo nge kan ni ti ngai tuanga ya kan sarkar na lak dan hi en fia nga matul don ani chuti line office chen khat in dai lo hi na thok tu chhotlak lo an tam wang ani em ti te po zona thei ani kan ril ru apang chang mai hian Aikal lak na kong ka zaw takin a hongbok pathian me upo pangchang taka bechin kan ni ang bokin sarkar laka kan pangchang maya chu sarkar na thok chau an ni lo sumdo mi le miri thei thlengin kan pangchang biawani danang chia lo dewa kan kaldan min han soisel chang hian keini miri thei te kanei zonna chuti khati ti in tra hla kan chamfo mai bok kan doi zepa mi poisoi kan hlawa dan kan mangam lo hemi konga chuan alal hian mo phurna nei sang zelang mani staff te mangai lo le che thiam lo ni lo wangte mi poisoi lo wangte ho tu swal ni kan hluang ti kan lo tlat wangte hian danang chia lo dewa in ti lom ton kan tumani ome ho tu ni na chel chin tam tak te hi mi zongjong ti lom tum an ni ta em ni ti mai tur hian an hnuai thokte tan sarkar dan han po fan mai te hi mi thani nai mo anti deuh tlat ni na lang kan society hi amak khopa mi le sa kanin chia pe in kanin zom pot meya hi ka chan pa fapa hi pawalai pola ka committee pui hi kanu chan nu fapa kan ti thle thwa meya in ti vuiton kan hlau thum ani ber mai chuin zom na chu tunge ti chat ngamang ti chat ngam khopa huai sen hi omse ati ra shom ti in phun viau maila thang thar local zel tur ta na thazokin arin om hle ni athushima kanin ti lom tum dan hi atlo lova adoi zep thil viau bokani mizo te hin ham huai sen hanin ti chiam chin maila kan huai sen vaklo diklo ram ri kan kham thangam lo fo mai kema ni himna tur tok vel hian kan chingam trok ani ber mi then kha chuan sarkar na anban san huna anum dan tur thirin mi zongjong ti lo man tu mem ni o ti theya chutiang mi te po choni nanglo mi then kha chuan politics an khel zui du wangin mi zongjong ti lo man tu mani theya mi then khat ero chuan an pu te politician le be bom ho ti lo ma na tanga ba nuwa engemo chorzui in be sein dik chia lo po an lo amen pui thina ni mai thei politician ti chu vote zong vote mamoti in she mai an ni deu beka tuma ti vuingam lo mi zongjong lom taka chwa tir tum jingot ni oma soite po kan nei hi chutiang mi ti chuan danang taka sarkar khalkal ain dan pe hel deu po ngai se mi tu te moti lom na turani chuan danang lo de uleka kalmai po an poisa lo niang anma ni tan chuan thaom tak angina langna a rampum le mi puipum puitan chuan alo thader si lo ma se hi achiang mi zongjong kan tilom theilo ti hi sarkar na thokjinga ngei po Aikal ti top du tam takan hian anem het viawani dan lawa thil kan ti ami tu te mo kan ti lom hian kan ti lom ayatam ti lom lo kan nei thin thil dik lo hian ngong ania mishing moral ati nualin ati chia a chu aman asang hle a aman chu thalai nun beidong te van tlang nun tlachia te dan le shayanga in kol na mu mal lo te hiani aman kan pe ki asang lutuk ram khata cheng sarkar pakhat noi om kan ni tlat wangin aman hi kan shai mo shelowe mo kan due mo du lowe mo kan vain kan pe a angong thalo po kan vain kan tuarani atira tang khan danang thlapin lo kalila inti vui laure rengin Aikal kanin laktir vak lo topang inti lom ton kan tum lutuk le dan takaya in sha thiam na dan kan choi wong lutuk thin kha atopa ngai mo om tham Aikal kan nei ta ni hi tun sarkar thar hian kal phung thar min hluya be se na sang tak nei chungin kan vote linga vote to tam tak neutral le vote swing khan mani ham thatnan be se lo an be se chu dan anga ro rel na fel le dik lan tirani sarkar thale thalo chu ro rel na fel le fel lawa te lo thei ani lo tuna sarkar ti tur chu Aikal ti to veka abula tanga ngai to thatle ni chuti huna chuan leaf la the piang leaf an langa na tanga bang du an bang mayang chutiang ani lo chuan tunma ang buk khan changse takin kan kal renganga dananga kal lawa dan lo anga kal tlathian ra tha chwa tak lo Princess of Wales Kate Middleton chuan cancer ve thole en kolme kani thua puang Kate Middleton Princess of Wales chuan ataksa a cancer na mu chwani thole chemotherapy manga en kolme kani thozir top ni somni pani thlathum kumsang ni somni pali tlailam khana soi Kate Middleton hian he thu hi video kal tlangin apuanga kumin January thla khan apum dul thuar
abdominal zayani a he anat na zay tang hian cancer mu ani thu wan tlang sha ta apuang zar ta ni asoi zel dan chuan min enkol tu te chuan cancer nat na an mu chwa hi atrantir initial stage alani ti an soya Atei dar zel turveng turin chemotherapy mga enkol kani a atira he nat na mu chwani thu kan sha thian William nen chuan min thong na hle a kan fa te shil hailu tuk tur ngai ngam lovin an ne na soi kherlo ma ila in enkol kan ril rok ma sak zet photani ti thua soi Middleton hian cancer ani thu video a soila hian huan pakhata thu thlenga thuin korrong dum pole awara chial ha a ke kor pola ha bok Kate Middleton chuan a cancer ve thu hi afate Prince George kumsom Princess Charlotte kumriatle Prince Louis kumngami te chu wantlang sha tura apuan chwa ma hian ashil ma support ani hei kan chung ko tan hun khir khan le chawna hau tak tak ani ma se min enkol to medical team thazet mai kan nei wang hian kan wa ni hlia thei top chwa min enkol wangin an chunga kalom tak zet ani ati kumin January thla khan Londona pumdul zai ka to ka abdominal surgery min zai ne hi atira cancer rin le hloma ngai ani lawa min zai hlo tling hlia zai zo nulama enfia che sang sang manga enfia na tangin cancer hi an mutani hetiang lo ni tak wang hian min enkol tu te thuro nangin atrai dar zel veng turin chemotherapy chukalata a chu in enkol na chu kan tran toni ati source the guardian huna kolvom khati zong kha tun chumata na kanon ti chwale theite choni e